Bikeleleke babuyele emakhaya bikelela phansi kohlelo lethu umkhosi babuyele emakhaya bikelelana ingwe ehle ezinye ingwe babukeli namhlanje ke sila kodaba lamkhulu kahle kahle sibhaleliwe usisi omakhelwane kamkhulu wase wathi ucela sizosiza umkhulu njengoba silana ke sila ngomkhulu bese acela ke usichazele njengoba sila nje sila mayelana na njengoba silana nje sikwabhesta la area 4 bengicela abomthetho nami bazongizwisa imihlolo engishelayo laphana engiphila nayo bengicela ukuthi ke bake wewungizwisa nje kanye usisi lo ohlala naye ukhona umkhulu bengicabanga ukuthi ukhona ngoba ngake ngalibika udaba komakhelwana base bazomcela abe khona. Okay, yes, hayi ke ngibona ukuthi asingapholisi maseko omkhulu asike sibisane sinikeleni khona ukuze sizomthola kahle. Ngabonga kakhulu. Hayi sinikeleni khona ikhona la ekhaya ya ikhona la ingane zami ke ngisho khona ukuthi lapho ngithola khona ukuhlukumezeka. Okay. Nangu ke lo muntu engikhuluma. Linjani? Siyaphila njani baba? Yebo, bese cela ukuthi mhlawumbe singahlala phansi. Okay, ngiyacupha la inkinga. Kwenzakalani mkhulu? Ingane zami lo muntu uyangihlukumeza usengihlukumeze. Hayi mkhulu. Mkhulu ngicela ukuthi siqale nje sichaze indaba mase zobe usosichazela ukuthi njengoba sila size ngani. Sisi ngicela uqale sichaze thina before mhlambe size siqhubeke nalo udaba. Okay, ngicela ngizwe ukuthi ngifuna ukuhlonipha. Okay. Ngicela nichaze. Oh mina ngingwenya. Ngihamba ngaphansi kohlelo ugwazela. Yebo. So bengicela la umkhulu. Futhi khona umuntu othe umkhulu asize kuyena njengoba sina namhlanje. Umkhulu njengoba ke sila siza ngodaba lamkhulu umkhulu uthi akekho happy ngezinto wena ozenzayo la ekhaya. Kodwa ngicela ukuthi kube umkhulu ozonaba ngakho konke. Awuchaze isisu. Ngane zami ngihlushwa ile ntombazane umzukulu wami. Uletha amadoda la azohlala nawo la endlini angikwazi la lapha amadoda engwalethayo ngoba abantu bebesuke bevakashele mina basuke beze kumina abahlangani nami angiwazi amadoda akho la ufika nawo lapha nje emhlana amalanga manje mkhulu ahlangana nguthu okuphumula ukuthola imekwenze njani mina mhlawumbe khona yini into engidlayo yakho ngalena ngoba nami ngizamela so sisicela ukubuza ukuthi kahle mkhulu la umuzi kaba umuzi wami impela lo kodwa ke ngasala naye undodakazi uzalwa undodakazi wami. Okay. Manje uyangihlukumeza nje angikwazi ukuphumula angikwazi la ngicela ukubuza ukuthi nilala same nanti la mekamela leli esidlula kulona. Hawu lapha iGigi Center mfowethu ungabona wena. Imake mkhulu manje nayo udlula lapha kuwena bengeqa ngaphezulu nje abangibona ukuthi ngubani. Mkhulu uyiphuzele wena akekho umuntu okhuluma nawe ngoba nangale usuku uphuzile ngale uyihlalele uyiphuzele nabangani bakho. Ngiyangena nale kamereni ngihlalele kamereni nami ngiyiphuzele negenge yami. Kanti inkinga yakhe ikwephi mkhulu? Ekugcineni mina engiwusizo wena even amaphilisi usungasawadla kodwa ngiyakwazi ukuthi ngigijime ngeclinic ngiyolanda amaphilisi. Wena munemali awukhiphi ngisho isenti. Munemali ulayisha nabangani bakho. Bahlala nabangani bakho la. Ekugcineni washeloba ungoshela imina ngithi nawe uyazenza zakhe izinto zakho mkhulu. Musuzenza umuntu ongazi right njengoba usungilandela abantu manje wena engabazi.
Usungilandela abantu angabazi. Ngize ngiyocela bona laba bantu nje ngayo le ngqondo yakho ukuthi uyangihlukumeza. Ekuhlukumezeni kwami angikaze ngikuhlukumeze ngaluso mkhulu. Wena mengingena la ngisuke ngingena negenge yami ngihlalele nala. Kuqaleke leso sikhathi bese ngibatshela ukuthi abahamba bagoduke ngoba ngisuke ngazi ukuthi ukhona. Ekugcineni wena bese ungitshela indaba usikuhlukumeza. Kanti sesini wena ungaphumi uye kwigenge ngaphandle. Hayi ukuthi ulethe igenge la. Mkhulu, wenza kanjani kanti usisi? Ubuya nabo nje lapho ngazi ukuthi nje angazi. Hayibo mkhulu, musu ukuthi musu ubona abantu la obobonayo manje uzokhuluma namanye uzokhuluma into eyamanga. Mkhulu mina ngiyahlala nabantu eminyango bebefikile bevakashela. Ngeke ngize ngihlalisa abantu eminyango nese mkhulu. Kufanele bengene endlini. Uyayibona ukuthi ihlaza lengane. Ihlaza lengane. Indoda yakho sisi lekuthiwa ihlala la ekhaya yakhe. Indoda yami ayihlalisi ngasonke isikhathi iyafika ngama weekend. Nilale nayo lana. Ngiyafika ilale la vele nginankinga nalokho ngiyakhuluma iqiniso. Iyalala la kodwa okulaleni kwayo hayi ukuthi mhlawumbe emkhulu khona into esiyenza ngiyahlonipha wena. Musu uthatha ngazo usemkhulu ngikuhlonipha. Kumanje uzovukwa iBP angazi noma amaphilisi usuwabonile ukuthi akephi. Uphuziswa yimini amaphilisi. Labantu osukuhleli nabo basuke bengekho. Musu kwenza nje into wrong. Yemasisi. Yebo. Hawu. Uthi indoda yakhe imifike la awulali nayo. Angilali nayo kusuke kuphuzekile. Cha suke kuphuzekile lapho. Ngiyamdedela. Asuke singenzi lutho ngoba ngisuke ngazi ukuthi ayinekhona umuntu. Hawu, ngikuhlukumeza kuze kusela baba. Usuke nemali njena. Usuke nemali nje ezonginika imali ukuthi ngiphuze. Wemkhulu. Hawu, nangu umkhulu bo. Hawu. Indoda yakhe usisi le ayishoyo. Hawu. Mina iyona into engiphatha kabi ukuthi ungalala kanjani umuntu wesilisa la umkhulu elele la. Wena umuntu onjani esifazane yini ungaphumi ngaphandle uyolala nendoda ngaphandle. Sorry but ngicela unganqamula ulimi lapho. Mina ngisuke ngihleli nendoda yami ngihlele kuze kusiphuze kuze amanga lento oyishoyo sisi. Suke kusiphuza kuze kube leso sikhathi. Iphutha lani mkhulu wakhuluma into eyiphutha wena. Elani mkhulu iphutha engilikhulumayo. Kanti unjanje mkhulu. Mkhulu. Kanti unjanje mkhulu. Kubezwe ngale ulele. Hawu. Angilali mntana ngoba ngiza nina nje ngizozana ongelekelela nje angilali. Kanti mkhulu njani? Ukhala ubuwewe. Uwewe kephi wena hayibo ukhala uwewe kanjani mkhulu? Musu ukhuluma into eyiphutha. Wena musu uhlela nabangani bakho nawe uphuza nabangani bakho ulanda nawo amantombazane ngise khona amantombazane akakuvakashela futhi lawo amantombazane emkhulu akuvakashela masuholile ipension. Ekugcineni mina engiwashelayo la mkhulu. Kodwa sisi. Hayi ngeke. Sisi kodwa irong into enzayo. Ngiyanizwa bhuti ukuthi wrong kodwa nawo umkhulu nawo amaphutha akhe. Angaqhamisi lapho. Uyasho umkhulu ade sitshela ukuthi ubuye ubhushuze khona la endlini. Ngeke ngabhushuzi phela mina ngoba ngiyazi ukuthi fanele ngikhululeke la endlini. Hayi sisi ngeke ukwazi ukukhululeka uhlala nomkhulu. Angithi ngoba vele ngiyazi ukuthi uhlala nomkhulu ngiyazi ukuthi phela ngumzukulu kuyena and then inkinga ayike manje ke sekumele ukusho ukuthi ubhushuze. Hawu hayi kodwa namkhulu. Hayi ingane yami bakithi ahamba emhlabeni. Ukube namanje ikhona mhlawumbe ngangikhuluma naye. Hayi anginendaba mkhulu kodwa wena ukubona owayengikwenzayo okuhle kwena awukuboni. Wena waye ungijaja ngokwenzayo ukuba wena ebengazi ukuthi manje wena okuhle ngikwenzele kodwa ngiyalandela amaphilisi wena mase uyohola impesheni wena awusho nokuthi ene ngizukula ngikuphelezele sisi yebo bhuti yini mhlambe ngoba engazi ukuthi khona inkinga yini mhlambe ungayi koqasha kwenye indawo umshiya umkhulu akhuleke la endlini mekuthi kanjalo ngoba ukuze uzobhushuza ukhuleke wedwa le kude manje ibhlungu lento ungena namadoda la umkhulu lala la anginankinga ungena ulale nendoda ngoba hayi yabo lento ayishoyo yamanga nangethi umkhulu ukuthi kukhala maye ebusuku bonke hayibo mkhulu mina ukhayi maye kephi mkhulu wakhuluma into eyiphutha sengikhathele mina mkhulu yazi into ezokwenzeka into ezobalula indaba lungile ngizohamba ngiyofuna indawo yokuqasha ngifuna ukwazi ukuthi ubani ozohamba ukulandela amaphilisi ubani ozokuwasha ngoba laba bomthetho nje ngifuna ukwazi ukuthi kwenziwani la ekhaya kwenziwani ke ngoba ngisuhle negenge yami nami wena indaba ungafuni ngihlale negenge yami mkhulu wesisi hayi lungile ngizokushiya la kwami yini igenge yakho ungayikohlala nawe ngaphandle lungile angisebo manje bese ngilandeleni nina abantu bamthatha anginankinga ngizohamba nginankinga nikeni uyohamba
kwakuboka laba abanye abangani Sike sihambe siyodansa lapho. Anginankinga ke mkhulu wena ubona yini ukuthi ngoba ngazi ukuthi kudanswa khona la ekhaya la la endlini ekhaya nje. Yana ke ngiqinisile vele kodwa ngisuke ngihlele negenge yami. Akanqatshele uhlala kanjani ke ngiyakwazi ukuthi umkhulu ulele ngale umkhulu wesinye isikhathi usuke bobhuti lesi isikhathi usuke ngaleli umkhulu. Hawu wesisi hayi ngeke phela ngivume le. Ngeke ngivume. sesicela masisi sicela ungizwe kahle. Ngiyakuzwa. Ngeke ukwazi ukuyicomparisha nomkhulu. Umkhulu indle yakhe amandla akhe la umkhulu. Kumele sisi akhululeke kwakhe umkhulu. Lungileke yazi into ezokwenzeka mkhulu ngizokushiya la kwakho. Ekugcineni angifuni ukuthi ngemuva ngizwe kuthiwa yena sekwenza ukuthi amaphilisi owaphuza uzobona ukuthi uzolandela amaphilisi. Uzoyibona ukuthi amaphilisi imali kushuthi sisi wena umkhulu uyamlokhu njana wena kushuthi umkhulu umblackmaila ngokuthi umdlisa amaphilisi umenzela izinto yini ungathi uhambe mase ushiya uyabuya uzolungisela umkhulu. Yabo nje bese elande nina uzoyibonela umkhulu ngoba manje lento ayikhulumayo kwesinye isikhathi khona la khuluma khona iphutha engathi uthi mina ngimubi yonke indawo ekubeni nayo khona la bemubi khona yonke indawo ngimubi mekwenze njani ekugcineni njengoba uclean ade washelwe yimina solo lokho ade washelwe yimina musu ukuthi lutho wesisi kodwa imasi uhlala khona la kaMkhulu ngihlala khona la kaMkhulu vele ngithi hawu wakhuliswa imali kaMkhulu. Yebo kona ngakhuliswa imali kaMkhulu. Manje yini wena sekunzima ukuthi unakekela umkhulu njengoba esemdala phela bayikunakekela ngamandla akhe and akakuzali umkhulu. Umkhulu uzala uma wakhe hayi wena. Yiloko kumele uunderstand and akusiyo irresponsibility kaMkhulu yokuthi akukhulise. Bekuyiresponsibility yabazali bakho. Umkhulu wenza ifavor ukuthi akukhulise. Yebo ngiyakuzwa kodwa angasusekhathele musu ukuthi bese usukhathelwe ukhohlakele wena ukhohlakele wenze njani hawu awuzodansa lapha ngilele lapha ebusuku ningibangela ubusuku musu kusho njalo wena bekade uphuza wena athi njengoba uzokuyohola impesheni kushuthi sisi wena uyikhompelishana nawe ngisho ukuthi ngiqophisana nawe mkhulu nawo amaphutha mkhulu hawu yabo inkulumo zakho mina kuyangicacela ukuthi wena uyangihlukumeza ngihlukumeza bekwenze njani mkhulu ngihlukumeza bekwenze njani umuntu uyalibeka nawe uyalibeka ubheke alibeke njengoba nizwa ke ubheke alibeke njengoba nizwa ke ingane zami kube nje labo mthetho bayamthatha bangithathe ekugcineni bese kwenzakaleni ayi sengiyabonga ngibonga ukuthini hayi ngiyakuzwa nangu seyasho umkhulu lungile ngizomshiya ngizohamba ngizohamba ngiyifunela umqashi ngizohamba cha phela fanele nginike isikhathi ukuthi ngithole indawo ngeke ngisane ngidukubeze nje ngisukume nje ngibese ngazi ukuthi umqashi sengutholile fanele ngiwufune nini angani mhlawumbe noma ngenyanga ezayo ngazi kodwa phela ngazi ngisazohlala sazobonakala ngenze njani usekhathele kusho kufanele ngihlale esitradini yebo bese kwenzakalani mengihlale esitradini hayi ngeke yini ungayikohlala kubo kwendwa yakho lena yona ayinayo nendawo uyayibona izenzo zakho umkhulu usegcina usephisana ngawe ngoba abamthathe udansa lapha uyodansa kephi ngihlale ngidansa lapha endlini ngabe kusuka kwenze njani hayi mkhulu kodwa mkhulu hayi ngeke hayi mkhulu osisikhathi ubuye ube wrong ngeke ngize ngivume into efuswe isikhathi uthola ukuthi angiyenzanga wena bese njengoba ulanda abantu bese ngazi ukuthi mina khona hlezi ngeze izinto wrong mina ngihlale ngalali imali sisi omakhelwane ibona phela abagcine balethela usisi buka-ke nje wena usuthi abamakhelwane ngibona sebetshela sebefonela abantu ukuthi endabeze la ibona wesisi bona omakhelwane bayazizwa izinto zenzeka ebusuku la ngendi nomakhelwane uyasho ukuthi wena nike la embhedeni nikhalisane emini kabha umkhuleko angazi hawu angikaze yabona ukuthi labo makhelwane obatshela izinto ukuthi ubetshela izinto umakhelwane sisi uthi ukakuzwe hayi ngeke ngisho ngiyilalele la ngoba ngisokade ngikhathaza utshwala mina ngayizolo wemuntu wamthetho hayi ngeke awungishathelele ngisusela phambi kwami ngobani angisakudingi la endlini awusangidingi ngicela unginike noma u4 days noma 5 days ukuze ngithole indawo yokuhlala
ngoba ngeke ngize ngikwazi ukweba impahla zakho. ngeke ngize ngizebe impahla zakho ngithi ngilala la mina wena ulala ngale fanele ngenze njani ke ngizoqula yonke imbhede ke nayo lo sikinto endini ngihamba nazo kanjani ngicela nina bomthetho ningithathe Ngeke-ke mkhulu. nihambe naye Bese kwenzakalani? uyohlala ngedwa ngeke ke shame Mkhulu. hayi ngeke kwazi Nangithi ucela Hayi. ukuthi umuphi isikhathi. hayi hawu ngeke Yabo. phela hawu ngeke phela mkhulu kuyoba nini mina ngihlupheka kangaka usuzenza ngathi Kodwa, imali, right sisi, wena sisi. hawu usuzenza ngathi usu right hayi hawu Sisi. Wena umuntu kumele ungayishaya inyembe zangwenya la Hayi isebenzi indaba ngoba ngisigebengu ngani ngicela unginike noma 5 days ke bese ngiyahamba ngizoyibonela ukuthi ngiyaphi ngeke ukuthi manje bese ngiyaphuma ngiyahamba ngizosiphuma ngiyephi hawu cha yini ungafoneli lo muntu lo ubuhlala naye yena lo muntu Uhambe uyohlala naye lapha ebusuku ngoba manje yabo umkhulu kade sisakaxoshi into eyenza ukuthi umkhulu akuxoshe izenzo zakhe ezimbi imikhuba yakhe akunankinga yini wena ungathi ufuna ucela umkhulu akuphi ithuba lokuthi uphinde kwenze kahle yini ungakusho lokho angeke sakuphinda angeke angithi ngifuna ukuthi ngoze nami ngikhululeke cha ucela phela kumkhulu ukuthi ngicela ukuthi nginike noma lo 3 days 4 days ukuze ngikwazi ukuyikhululekela ngendlela yami usale ke wena la kwakho ngizokushiya mina la kwakho angithi lo muntu lo benihlala naye sonke lesi sikhathi ngicela mancane mkhulu ngicela ukuthi mkhulu njengoba kulo 4 days engikhulume ngawo ngathi ngicela unginike ithuba lokuthi ngihambe nginike u4 days mkhulu after u4 days ke ngizobona ukuthi indawo yokuhlala ngiyithola kephi manje muzongitshela ukuthi angiphume manje uqonda ukuthi ngishonephi uyazazi ukuthi ihlobo zesi azisifuni mina ngakhulela lendlu le and then uzongitshela ukuthi angihambe ngoba nasezihlobeni ngeke ngize ngikwazi ukuya kuzona uyalazi na udaba ukuthi akwenzeki lokho ngeke uze kwenzeke lokho ngithe angisakudingi lapha mongasangidingi ngizoyaphi egcineni uzonaka uba mengahamba lana egcineni ubani ozokunaka egcineni ulandelwa mina amaphilisi Cela ukubuza-ke mina ayikabi sisi. Ngeke phela. Ayikabi. Hayi. Ima. Hawu. Nangithi sisi. Hawu. Khona izinto akayibalo sisi engike ngayibona ukuthi mkhulu zibalekile. And ukuwasha amaphilisi, ukulandela amaphilisi nanokwenzela ezinye izinto lezi ezisemaceleni. Njengoba usuthi usisa kahambe mkhulu, uzohlala ubani ozokusiza ngalezo zinto. Ngizobona ngenze njalo. Ngeke uzubone ngoba akekho umuntu ozokuthola. Abantu ozobathola ilabo abazokudla yona imali epension. Ukweqiwa ngamadoda la endlini yami. Uyamuza kodwa amadoda la engisuke khona la hayi ukuthi ngiyawashintshanisa. Angithi wena wazi lo muntu ohambe lo okakushele ngisho 50 rand lo obovani wazi yena ngithi amadoda la amanye ngisuhle na ngiphuzela nawo hayi ukuthi ngisuke ngilala nawo la imaphi amadoda esuke ngilala nawo la nako nje ubukhuluma kanjani ngisho ukuthi ke mina sengizohlalela lo mfana ompofanyana kodwa kusalayo ngithi yena ozoba umkhwenyana egcineni uyena ozoba umkhwenyana egcineni imake wesisi ngenze njani benze njani hawu kodwa wena awuliboni iphutha lakho kulezi iphutha ngiyalibona kodwa naye umkhulu amusa ukuthi ene angiblame ngazo zonke izinto egcineni umkhulu ngisele naye phela sisi ezinye izinto akumele wena uyibale ukuthi ke nawe kusubeka ukuthi nami ngenza ukuthi ungayenzi lonto hayi ngeke kodwa umkhulu wakukhulisa sisi yebo wangikhulisa kodwa naye unawo amaphutha zolo lokhu nje mangase ngikhulumela indaba yezolo ukuthi nawe izolo ade wenzani la izolo ade uhle negenge yakho wangilandela ingane encane lo ngane ngeke ize kuwashela ikuwashela ngulande nababantu bakho la abakuwasheli abakulandela amaphilisi egcineni mina ngikulandela amaphilisi kanti unjani mkhulu unjani musu kuzonendaba uyovalwa mina amehlo usuthuli ngale kamereni la ulala khona kwazinto izinto even ibedding washelwa yimina ikamera lakho oba ipassage le ipassage fanele ngenze njani ngiphume ngalepi angithi sona sicapha mengifuna ukuyathola sengiphume ngala hayi futhi lesicapha sisebenzi hayi ngeke njengoba ninetha phela isicapha sisebenzi njengoba de ninetha ngeke hawu ngiyaphuma ngala
vele isicabha mekuthi enaninethi amusa ukuthi ene ngaso sonke isikhathi angibeke engazi ukuthi ngiphuma ngaso sonke isikhathi la ngale kamereni hayi ngihlukumeza ukuthini ngihlukumeza ukuthini hayi wena mkhulu udida okuhlonishwa wena usayazi nokuthi iyona iphindoda hayi mkhulu Ima wena awufuni ukuzwa ukuthi umkhulu ukhala ngani ngiyazizwa ikhalazo sikamkhulu awufuni ukuthi uzama ukuthi wehlise lalela sisi mina ngizokutshela iqiniso umkhulu akaxoshi la ekhaya into angayifuni izenzo zakhe ezimbi anginankinga-ke mesho kanjalo umkhulu yini ungawena ngizozehlisa mkhulu wena umthetho ngabe kungcono kube yilokho kubomvanyana-ke okweke kungiphe ngisho 50 rand lapha engekho lihambe nabanye anginankinga-ke mkhulu isikhalazo sakho ngiyasizwa anginankinga ngiyakuzokuhlonipha lungile mkhulu ngizokuhlonipha-ke lapho-ke ngiyasizwa isikhalo sakho ngoba usulanda abantu abakhula ngithi bafonela abantu kuphi omakhelwane batshela ukuthi ene bazokhalaza la bazokhulumela wena ukuthi mina ngiyahlukumeza la endlini okay anginankinga mkhulu lokho engikwenzayo ngizokuyeka uyangizwa ngoba vele mkhulu egcineni uyangidinga ima sisi ungayibeki ukuthi uyakudinga niyadingana kodwa mina uyena ongidinga kakhulu uyasebenza sisi mina ngiyawubambela amatoho nje mhlawumbe khona abantu mengiwashela abantu mazi usebenza bona abafana laba ngisebenza abafana kodwa kusala banginika imali banginika imali angisikhosinga isikhathi wena uzulinda impesheni wena ikhadi lakhe like lihlala komashonisi ngikubuza ukuthi imali sipheliswe yini imali yani yepension egcineni ngikubuza ukuthi imali yepension isiphelele kanti ikhadi lakhe selihlala komashonisi wena ukweleta omashonisa ugcwale negenge yakho ngalena niphuze uthola ukuthi ngihlalele la erumini yami hayi ngihlale naye wena uhlala nabantu wena la negenge yakho niphuza la thola ukuthi mina nginalutho egcineni mina engikwazi ukuthi mina fanele kudle fanele ngipheke iparish fanele ukuphuza amaphilisi kahle kahle la niyadingana nomkhulu ngiyakuzwa bhuti siyadingana wena ndikhona into ekumele uyazi wena la ikhaya uyingane lokho kumele ungakukhohlwa lokho kumele kuhlezi kula ikhanda lakho ukuthi la ikhaya uyingane kodwa nje umkhulu imanga sisi yabo mhla wakho umuzi mase usala nomuntu ozokuphatha the way wena uphatha umkhulu endlini yakhe kanje kodwa naye ngesinye isikhathi ungangihlukumeza naye kwesinye isikhathi ungangihlukumeza uthole ukuthi ngengihlalele mina ngale kamereni yena uzongenisa abangani bakho nawe ukungeniswa ngisho ingane eyincane la zizokudla imali hayi ngekwazi hayi ungazi phela mina abangani bakho suke wena pho usukuhlalelani nabo hayi sisi mkhulu bengicela ukuthi wesisi sicela ukuthi ke wenze lento le ukuthi umkhulu akuphe ithuba lokugcina njengoba esebize thina la uzokupha ithuba lokugcina sizokupha amasonto awu2 ukuthi uzame ukwenza kahle nomkhulu you understand ngoba mkhulu umxoshwa na uzosala enkingeni mkhulu ukhumbule ukuthi uzowashela uba impela kunjalo amaphilisi uzowaphuza uzobana ozokulandela wona impela kunjalo umuntu ozokunakekela umuntu ozohlala nawe ukhulume naye ngoba yabo mkhulu isitejo sokusona uyamdinga umuntu ohlezi la iduze kwakho walifu ukufika isikhathi sokuthi ungakwazi ngisho ukuhamba into ekumele lo ayenze ukuthi kumele ehlise lemkhuba yakhe emimbi sisi uyezwa ke ukuthi ngicela ukuthi makuukuthi khona noma la kuluma khona sicela kuyokulumela ngaphandle hayi la ekhaya you understand and sisi umkhulu ukuthanda kabi yebo ngiyakuzwa and nawe angathi umkhulu mayenza into nawe ufuna ukuthi nawe uyenze ngiyakuzwa ngiyanizwa nina abantu kodwa nawe umkhulu nginawo amaphutha nawe unawo amaphutha umkhulu kodwa-ke mkhulu uma ufuna ukuthi ene egcineni isihlalisane ngokuthula ngoba vele imina engirongi ngiyazibona vele ukuthi nginawo amaphutha ukuthi ngingahloniphi mkhulu nawe awuzama ukuthi ungafaki abangani bakho lapha ngoba ekugcineni wena uthatha ikhadi ngiyazi khona wangitshela wathi ikhadi lakho lihlala komashonisa
ngikubuza ukuthi umkhulu wena indaba wena uma uzohola kwesinye isikhathi uthola ukuthi uhole namhlanje kuzodlula u3 days imali osenayo ekugcineni fanele ngithathe insipho yami ngikuwashele ngoba vele ngingizikubalele ngoba sihlala ndawonye kumele njengoba sihlala ndawonye sidla ndawonye ekugcineni labantu osuke uhleli nabo ayobe sebengekho ungasakwazi ukusukuma lempedeni ungasakwazi ukwenza lutho imina engikwenzelayo nawe mkhulu nawe maphusa nami ngiyafika ukuthi nami maphusa ami ngiyawabona Sis kahle la into umkhulu akhala ngayo ukuthi awuqala ulungise indlela zakho uyazi ibhlungu kabi lento ukuthi umkhulu let's say kuyenzeka fika isikhathi sokuthi uNkulunkulu usiyamdinga futhi kahle lendlu iyosala kube isejekeni house ngeke kuze kube njalo ngeke kube njalo Imali kusebhata wena. angithi ngiyasho ukuthi mkhulu-ke anginankinga nalokho futhi ame ngikwenzile ngiyawabona ngizozama ukuthi nami ngiqoqe ngibe umuntu ngibe umzukulu wena njengoba ngisuke kuyena kodwa ngiyaxolisa ngakho konke mkhulu mewukuthi ene usadinga ukuthi ngihlalele endlini ngizokuhlonipha ngenze ngendlela ofuna ngayo ukuthi ngenze Awuyiphathe kahle-ke ntombazana. uyezwa kumkhulu uyamuzwa kumkhulu Itsha kule ngqondo yakho. Uyamuzwa. yebo ngiyamuzwa Hambe ngequwa ngabantu la endlini yami. uyabona nje Shita-ke ntombi. sithi lento ibhlungu kabi ngempela nawe awukuthatha ukuyibheke ukudlulwa enye indoda la idlule Abangoni ukuthi ngubani. uyamuzwa umkhulu uthini isikhalazo sakho khala ngaso mkhulu Ngoba- ngiyasukela manje ngeke ngisakwenza lokho ngoba mase kuzokwafika abantu abakhulu ngeke ngisakwenza mkhulu Shita-ke ntombazana. wesisi thina yabo njengoba sifikile manje Yeah. makuwukuthi uyaphinda umkhulu umakhelwane ukhona sophinde sibuye futhi ngeke ngisenze masibuya sobuya ngeke kusaba mnandi sokuxoxa nalezi zinto zakho sikukhiphele ngaphandle ngiyasho ukuthi ngeke ngisafike ngiyaxolisa kuyena mkhulu ngeke ngisabalethe uyamuzwa Ngiyezwa. meke waphinda nje walibele enza ilendlu engazokuthekeni Ngiyawuthinta bona abantu bamakhelwane basibize sibuye Nomakhelwane sisi awuzama ukuyiqoqa awuzama ukuba umuntu Phathe kahle-ke ngane yami. awuzama ukuphatha kahle sohlalisana kahle ngiyathemba ukuthi uzwile manje Ngiyabonga kini bantu bomthetho ngiyabonga. yebo mkhulu Ngibonga kakhulu nangisiza. sesocela ukuthi-ke nathi mkhulu sibe indlela ngoba kahle nathi asinasikhathi esiningi Yebo. kodwa besithe azivele ngoba sicelwe indoda endala yathi nayo inkinga ebhekane nayo Iy'nkinga zinjalo. Yebo, Indoda yebo. enhle kuthiwa ithungelwe ibandla. yebo Iningi liyabona ububele. yebo Kodwa-ke ngoba uthi uzwile lo yebo sengiyohlala nje ngisey'thendeni zenu ningishiyele ney'namba zenu phela hayi ingane. umakhelwane unayo uyene njengoba namanje masiphuma la sophuma siqede yonke into nayo Yebo. sisi unamehlo yonke indawo sinamehlo thina yonke indawo Dala. nomakhelwane bayihlo la ekhaya Hawu. you understand yebo ngiyakuzwa so sisi please asifuni uphinde sibuyele same thing la ekhaya ngiyezwa Ngiyabonga abantu bomthetho, ngiyabonga isandla seqikhanda. Niphinde uyeke lento yakhe yokulala nabafana la endlini kamkhulu ekhona Kuyacocoma. uyeke yabo nje iyona into mina engenza ukuthi nginyanye ngiyacabanga ukuthi vele ngeke ngisakwenza njengoba ngikhulumile phumela eminyango uhambe uyoyenza le ngiyahamba vele ngcono ngihamba namhlanje ngibuya yazi sisi ungcono kona lo umkhulu akanankinga nokuthi kungene wena ebusuku wedwa uzolala Hawu, ahambe nalokho kwenqibomvanyana kungaqala lapha ngaphezulu. angithi ngichaza khona mkhulu ukuthi ngeke kusenzeka angithi ngikhulumele yona le nto ukuthi ngeke kusenzeka Akungibona ukuthi nguba. ngeke kusenzeka angithi khona lokho mkhulu Ukuthi isiphi isibalo saliphi ibhodwe? ngiyaxolisa mkhulu lapho
ngiyacabanga ukuthi ngiyezwakala konke nje ubusungilandela abantu ngiyacabanga ngoba sikhuluma kanje kuyezwakala. Hayi siyabonga sibongile ma sibongile. kuzoqhuma ngalowo mthetho. Yebo, hayi makuwukuthi uzoyiphatha kahle nje. Yebo. Thina ngeke sibe nankinga naye. Kodwa mayizoqhubeka nokukhotheni Yophinda nithinte futhi yobe sehamba kokugcina. sobe sesithi ukuthi ukumthinta thinta. Yebo, nona nimthinte ngempela hayi kumthinta thinta. Nimthinte ngempela. Hayi inkinga bukhulu. Ngibongile. Amen, 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 amen. Ndoda yami. Yebo baba. Iyona indlela emkhulu le. Sami. Ngithi-ke babukeli-ke njengoba sesihamba-ke manje ngicela ukuthi ake sizameni bafethu ukuthi sihlonipheni bafethu abantu abadala and khona omunye umuntu othi useshawa yilokhu njalo i-age ezinye izinto akasaya hayi ngoba kuwukuthi mhlawumbe ukuhlaza noma mhlawumbe kanjani ukuthi usekhulile akasacabanga ngale ndlela esicabanga ngayo imemory yakhe isisebenze kakhulu understandani bafethu